Dobar dan. Hello. Šta? Hoš telefon? Hello, alo. No, I want something eat. Šta? Eat, food. Eat. I want something eat. Do you speak English? Ha? Do you speak English? What's wrong? What's name? Hello. Šta daš, telefon? No. Ma nije Nokia, Alcatel. Ma ne, telefon. Do you speak English? A? I want to eat something. Food. Šta? Sprechen Sie Deutsch? Food, šta? Ich will essen. Jesam. Food. Essen. Essen. Parla francese. Parlare italiano. Govori по-ruski. Zelo. Znaš šta je? Ja mislim da bi ja i ti trebali naučiti jedan strani jezik. Strani jezik. Vidiš koliko je ovaj zna opet od tog glada. Hajmo. Bye. Dobri čovječe. Šta je? Zašto si tužan? Problema. Kakav problem? Ko je ti? Ja sam tvoj anđeo čuvar. A? Tvoj anđeo čuvar. Mhm. Šta čuvaš? Čuvam tebe. Evo me na tvom lijevom ramenu. Ne vidim. Naravno da ne vidiš, ja sam nevidljivi anđeo čuvar. Jel se sjećaš prije jedno 15 godina kada si se kupao na rijeci i upao u onaj brzak i umalo da se udaviš, sjećaš se one grane što je s obale pala za koju si se uhvatio i isplivao? Ne sjećaš. Znaš ko je tu granu? Ja mrzim vodu. A znaš ko je tu granu poslao? Ko? Ja. Ti? Da. Jel se sjećaš kad si pomagao komšiji na kući pa kad je ona puna kanta maltera pala sa drugog sprata da te je promašila za pola metra? Znaš ko je tu kantu skrenuo? Ko? Ja sam je skrenuo da te ne ubijem. Ti? Da. Jel se sjećaš one granate kad si bio u ratu koja je pala na 3 metra od tvog rova? Jel znaš koju je skrenuo da ne pogodi u tvoj rov? Ko? Ja sam je skrenuo. Ti? Da. Sjećaš se? Kako sam se? Eto vidiš. Ja sam tvoj anđeo čuvar. Ja te čitav život pratim. Spašavam te od svih nevolja. Pazim te da ne uđeš u probleme i nevolje. Gdje si sad? Pa rekao sam ti na tvom lijevom ramenu stojim. Ne vidim te. Aj može na dlan doći. Da ti skočim na dlan. Na dlan, da. Evo odmah. Pazi. Gdje si? Opa! Evo me. Gdje si? Evo me tačno na tvom dlanu. Na sred dlana. Na sred dlana gledam te pravo u oči. Gledaš me. Pravo te u oči gledam. Tvoj anđeo čuvar koji te čuva od svih nedaća i nevolja. Aha. Gdje si bio kad sam se ženio? Gdje si bio kad sam se ženio? Gdje si bio kad sam se ženio? Češ si buraš, nema? Hvala, razbog. Ti što to zbog pire, ja? Aj, plati što fali. Aj, jedni piju, šta jedno pije? Razbog. Znaš šta, van vrućina, meni grlo suvo, kromara, ne? Aj, piju jedni plati, šta fali? Ajde, piju jedne. Aj, jesi neki, pa dobro, ajde da lapo. Šklapi. Piju. Ajde, dobra. Šta ima? Alo? Šta je? Dođem jutros. Da? Kući, istreće. Pola sata ranije. Da, i? A žena u krevetu s komšijom. Ja uzmem pištolj da se ubijem. Nema me taka. To je ovo kada je smrt bio pa sakrio? Uzmem konopac da se objesim. Svežem. Zagrano, objesim se, puče grana. Ništa.
Skočim pod gradski autobus, on zakoči. Vozač izađe, spuca me šakom, ništa. Dođem u kafan, naručim pivu, stavim otrov u njega, pive nema. Izvim osjećaj. Joj, šta se život. Jo, majstere, Koja žurba, majstre? pa ne žurim baš nešto, nisam prešao ograničenje. Jel da nisi Nisam, prešao imam ograničenje? ja kilometar sat, evo ga. Aha, a što si prešao punu liniju gore? A nisam prešao nikakvu liniju, ja, ništa, nisam prešao bel konj, bela linija, to Jela. se možda učinilo od kopita. Nisam majstore, leba mi, Majstore. svaki dan vozim ovda. Puna linija, prešao si, napravio saobraćajni prekršaj, zato se piše kazna novčana i krivična prijava. Ajde lijepo. Nemoj kaznu, majstore, aj lebati, nemoj kaznu, ranim ženu, ranim decu od ovih konja, od kirijanja. Nemaš ni signalizaciju, nemaš Šta je ni to? fenjer, nemaš ništa, nemaš. Imam fenjer, šta ćem po danu fenjer sad? Moraš imati oznak, moraš imati crvenu trovu, nemaš ništa. Pa Daj. nemoj, majstore. Lična karta, pišem kaznu, ajde, vadi Nemam pare. ja ličnu kartu, još onaj čips nisam išao tamo, gužva velika. Vadi pare. Nema ni para, leba me, evo, baš sad pošao da zaradim jednu dnevnicu, da neka drva odvezem od nekoga brke. Ništa me ne zanima, ni brku, ni drva, nego ti vadilo ovo. Majstore, aj lebati, to mi je profesija, aj obrazati, pusti me malo zažmiri, samo dodem da uradim to, ranim ženu, ranim decu. Znaš kako danas, kriza, ekonomika, situacija, znaš ono. Da, da. Ajde da ti gledam u dlana, ti me Nemoj, pusti. nemoj mi gledati udle, nemoj Ajde gledati. ti gledam u šolju. Ne može ni šolje, ne može to. Pare ako A imaš što kazna i si gotovo. taki, majstore, Ne može, ti plati neki kaznu moraš. novi sa certificirani taj, jel? Moraš platiti kaznu, vadi pare, ajde. Nemam para, majstore, aj dam ti ja nešto što nikad u život nisi probao, a ti mene pusti. Ajde, važi. Nešto u život nisi probao, možda si išao u ove svake radnje, svašta sprobao, ali ovo još nisi probao. Šta je, ajde da, šta ima? Daću ti mlijeko od kokosa. Mlijeko od kokosa. Mlijeko od kokosa, jesi pio mlijeko od kokosa? Ma nisam A pio. nisi pio, ajde ti popiješ mlijeko od kokosa, a mene pustiš da živim. Aj daj, kad nema... Dobar si čovjek, Daj, dobar si bar čovjek. mlijeko je. Evo ti mlijeko od kokosa, probaj, viće. Ovo mlijeko od kokosa. To je mlijeko od kokosa, najljepše mlijeko od kokosa koje ima, a? Je lijepo mlijeko. Malo je čudno. Mog ja sad da idem, majstore? Mog da idem, a? Možeš ti, ajde. Gija, kokose! Ajde, kokose! Maj! Čupe! Šta radiš? Kurem. Odgovor, pa nema. Ne ide se tako gore, ne pitaš, nego uzmeš to dugme, vidiš ovo dugme pritisneš, onda pozoveš list. Gdje? Tu pritisneš, pozoveš list. Tu. Tu pritisneš, pozoveš list, ajde. Alo, lift, ovdje, vidite. Nije tako. Vidite. Čekaj, ajde. Samo pritisneš i stani tamo zašto. Stani tu. A, rekao da doje, vidite. Ne trebaš zvati, doćemo tamo. Vidite. Šuti. Vidite. Vidite. Ovdje. Pa otvorio se, vidiš, uđi. Eto, koji ćeš plati? Dođi gore. Gore. Ako je plati, znači idemo na drugi. Eto. Ne, gore ovo. A to je gore, ajde. Ide. Šta je ovdje bilo to? Zaglavio. Vidite. Čekaj. Oj, to malo. Zaglavio se. Ha? Ajde, zovemo, čekaj. U pomoć! Slušaj, liste, nemoj se bojati, ne boj se. Ne. Liste zaglavio. Ne. Ajde sad da ja i ti zajedno vičemo da nas ljudi čuju. Jesi razumio? Ajde, da vičemo zajedno da nas razumiju. Pa sad, 3, 4. Dajno, to ne vidi. Dajno. Pa podajmo. U pomoć, budalo. Dajno!